ale clear tu te zong zong kan lalpa Isu Krista mingin chibai kabuk chewa thu kan soi tamol mol hle a tun trum chu fui na thu nipa formin til han ti lan ve zok atul ni in ka hria Christianity hi sa khuana akal tlat awang hian khovel kalpung le Bible in ziak dan hi thil in rem lo ani awang khan thil in hurem lo ani awang khan tharau ta via wa kan ngai bo ruak athil omang mai in ma se chu achan le awang zo ka chu he Bible ziak kalphung a hi mishing nun phungin kan man lo wang ania chu nun phung in hlui chuana chu ro rel na ania ro rel na atang hian mitin nun phung zong hi ro rel na hian ein ngat veka chu ro rel na ina min kai suai anga chu mishing nun dan kha ani maya chu ro rel na ina nun akai suai dan kha Bible ina kong ati hian ya lali suwa po in kong atia ron soi thina kha ro rel na sarkar ro rel na kantita atun la ya chuan an hun lai chuan lalram ro rel na kingdom ania chu ro rel na kalphung le chumi ro rel na anga kan kal chuan nun phung zong kha khamin noya khan au maya he Bible hi mangta ila ro rel na boruwa ka thok mai chi khani to lovin ataka lo lang ngal zel thil kha ani mai dona tu na ro chuan khovel mifing te ro rel dan kalphung zia chua vek kan manga chu kan nun zong thunun tu le kan nun kai swai tu ani awangin Bible thu chu alang ta a boruwa ka akal ral ta a man ani ta man thei ani lawa nun phung ne na in mil lo miaw awang khan chu arau kan hanti lai taka kha anita a amaro chu he thu athu sim ataka nun phunga ramro rel na atanga manani chuan mitin nun phunga khan he Bible ziak ang himan alo ni ta ka chuan arau tak zok la ya chu pathian ina tharau ne yamin siam na ama thil ti theina lolan na tur rau a kha oma chu zok ka chu mi sing ina tuna kan don thiam lo lai tak zok kha ani ti kha tu maswaya kan soi masalok duwa chumi ne wang chuan sa khuana chuan sa khua ani na chan po Bible zirtir na hi nun phung ata na man ani lo wanga pathian kan biak na hi sa khua lo ni ta ania ataka kan man chuan lalram nun zia lalram kalphung ataka man ngal kha lo ni ta a sa khua ani ta lo chu taka chuan ya lali suan in nei na tia aron te khina po kha pola te po in anron te khina kha ani ta ne in nei na ani chon he thu hi atakin nun phung zongin he mi zirtir na hi Bible zirtir na hi amang ta ti na ania chuta chuan aziak tu tharawa min ziak sak tu kan pathian nen pum khat kan lo ni ta ti na ne sa khuwa ani chon ral khat vekania mu thei lo khoi thei lo mun hlata kami alo ni ta chu wang chuan rau dewa soi kan tum thina wangin mi thin lung hne thei tur zonga mi ril ru ti lung chia amo kwai kur thei tur zonga kan soi khan arau kan ti ta a mi thin lung emotion chok tho thei a kha thu soi thiam thu soi atui nang athu soi atui nang te kan ti ta mai thina khatiang khan thil kha kan ngai danin thil eng tim kha kan te fel thin zok ta ani ti kha kan soi masadua chon Bible hi Christian te hian voin nia chuan reality kan ma chon ngamangai atak tak he thuziak anga ani na ta ka hi kan ma chon puingam zel angai to ani chu kan pathian le kan lal Krista hum him na kan Bible zirtir na hum him na chu ani chumi tur chuan ro rel na sarkar apian angaya ro rel na chu ako kia achuan angai ta ti kha kan soi masadua te chon zanin a hian kan lo soi fia thin dan le sa khuana tlang dunga tanga fel na kan lo in zirtir dan atanga Bible zirtir na Bible ina thu a soi chua atar lan nivak lo dikvak lo zo ka ni om ang tak sia kan soi thin then khat te atangin
lalram chanchin soifia hlek kan tu manga clear dan khovel zirtir na mila fel na te kan te thin awangin bible nge ina rin na mi huai sen ati te po mi fel lo mi le lo chu in kan chua ta thina chung zinga chuan number 1 a kan lak chua du chu samson a hi ani samson a hi theology le khabuzia khrang sanga po ka mu to a chanchin anzia na le chumi atanga zirtur aron chhap chua hi ka chiar to thina ma se chu anron soi chua dan chu khovel zirtir na atanga bible anron soi fia sa khuana atanga kan zirdanina a soi fia dan ania reverend pastor kan ti angte revival speaker kan ti angte chuti angin revival speaker hanni phalo ma se pathian thu soi ve thinte pui tu tena thil thalo thil diklo nun phung diklo te khinna na an man thin pakhat chu samson hi ania ma se bible in chuti angin aziak reng lawa hebrai le khathona pheichuan rinna ami huai sen aron tar lan chua om chun te zinga samson hi atelani chuwang chon kan interpretation kan soifia dan reng thil kan soifia dan thina hi sa khuana atang chuan bible ina ako asoi tum min shil fia atum takahi kan soi bo thin keima ni mi hring ngai dan atangin fel na te kan te thina chu apoi manun phung christianity in zirtir na hian bible hi a opposite hian akal pui tam ani kanin nga na tak phei hi chu apon loi khopa alai ril achung ril nun tak in nga naram hi athling phangai lo samson hi pathianina nu chul atanga aser fran apian do na tang po aser fran ania chu chuwan tir ko in larin anu deborin hena fapa ane tur thu aron sila ayen kol dan tur po aron sil lai khan chu aron puang ani samson kha Philistia mi nupui alo nei alo tlangwal ve to nu mi pui tling alo ni khan Philistia rama anjuk kala chuta chuan Philistia mi mei chia kha azuk ngai zong ta nupui ta na nei du hialin alo om ta anu le pa po khan an thriam lo em aser tan lo mei chia ber kher antia ma se chul chung atanga pathianin samsona ako na kha chu apek na chan le aruat lok na chana ka chu an mel ma te la ka tanga chan chuak tu rani chu pathian na samsonata na mission ati tur ape ka kha ania te chuan lo sei liana ain kolna po anu le apa in uluk takin an en kola te chuan Philistia sertan lo nula angai zon khan mak anti ema an pom thei lawa sertan zinga nula tam takan oma henga mi hi athamai lovem ni antia ma se bible kha kan chiar chun zom le chuan chulal pati ani anu le paten an shelawa ti kha ani ta in ziak ani samsonan ngai zong azuk nei khan lalpa tharawin kha ngai tu ana kharil ru kha ama ada saka chuanin kha sertan lo nula kha angai zon kha angai ta ni achan chu Philistia ho laka rem chan na alak na tur chuan an zinga khan azuk ta langaya chuta chuan an Philistia te khanin anni hawa kha pathian mi te kha an ti du da ema kati hun lai khan an pathian rong an bol tira an rab beta an pathian rong te kha an bol zok zoma ta kati hun lai khan chu wang chuan in kha mi la ka tanga chan chuak tura samsona kha lalpan aron pek ania te chuan Philistia nu angai zon chuan an tlangwal te le an sipai te mo katiang ho khan thik na in an ron ti buai anga chung chu alo ma chona nga alo that thin don ti na jok ani ta ne ti chuan an han in leya anuwa phei chuan awm lo hlanin anu puya chung ten midang an lo nei tir ta dai nge chu ta chuan enjoy na te an nei chawati khan khata khanin Philistia sipai te khati khan rem chang la in athat chho ta mol mola pathianin ami te ahum him na tura an pathian hi ami te ne na om tak mewani ti te pathian ro pui zia zok ani zia te ami te tan pathian thil ti thei zok le ro pui zok ani zia te lan chua tir atuma samsona mangin kha samsona kal kong ania
samson chu khatiang kal tura pathian ruat reng kha ani anua po midang mei chenula mel thatak mai delela kantia bible chu chu an ngai zong le a delelia phekha chu ani dan anga phei chuan ama be sei tu le ama rim thin tu te kha sipai ho tu lian rual kha an lo ni nge a chunga chon thik na in samson kha an han be yanga ti chuan samson an alo that thi na nga chu arem chan na tu rem chan lak na tur zel kha ani ta ne makina phei chuan huna local zela pathian ina ami shona chu pathian ro puizok le pathian chak zok ani zia kha tarlan atum tata chumenia wang chuan samson chu delilia zuna khan a wai thu felta ati chuan pathian tharawin akal sanri angaya rem chan na dang laturin an pathian nge mai kha an pathian lim te nena an ram ro rel tulian ho tu ruala kha ti chimi vek kha pathian thil tum ania delilia nena anin ngai zon rengot lai khan sipai officer lian tele ho tu then khat te ba kha thleng phalawa tu nai ro chuan ro rel tu philistia ho tu lok rual ho tele an pathian ngai kha ti chiat anga ya wangin samson kha atluk na muala khan alu angaya ka ngai tu thina samson hi pathian in mission apek arong bol na tur le ati tur apeka hian anun pum pui hi alan ral thak ti hi ke chuan ka mu ve dan ania ti chuan amit mo te an kher saka en noma an mangtan ta a ti chuan an pathian ta na in thoi na ni in ti hlim na ni alo thlenga chuta chuan samson chunui zabur siam na atan an mangta an mangdon ta a chuta tak chuan an pathian dagona lim ma a khan azawa in pathian in athil ti theizia lantir atumna ania samson kha ti chuan ho turwal te an lo kala a mitam takin en noma ho tu lian pui ho kha an ram ho tu lok ho zong kha en nom thlir turin kha engai kan tiang in thoi na nia khan in ti hlimna an pathian ta na an in thoi na nia khan samson kha lui za siam nan le samson pathian diriam na atan khan en noma man an tumta achuta tak chuan samson chuan lalpa awa chuan lalpa chuan in aron lalpa chu aron kir le ta a mission lalpa ina ti tura apek chin akha thattakin alem chuaka an en nom na mun an dagona pathian temple tenen abana tangin ati chim veka adam khatiang anga ma amitha to zong ayana saka athata an pathian ro pui dagona lim te po chuti chiat vekina oma chuan an ho turwal ram ro rel tu ho turwal te po an thi vekane chuteng ang chuan pathian in athil tu makha samson mangin thatakin len chuaina lo omta a aro pui kati me ma hebrai le khabua ti chuan samson chu rin na ami huai sen ral frat mi pathian ta na eng po huam rin na ami chak te zinga ro rel tu tam tak zinga khan samson ming kha aron lang ani chutiang pokin hei sa khuana atanga kan soidan reng chon thil chete khin nan kan manga samson chu nuladu chuti khati kan tia achan chu sa khuana atanga fel na kan te dana te hi pathian ina kingdom lalram systema fel na asoinen hian adang da yania keini chuanin khovel ne na in mil tok fel na sa khozirtir na atangin khovel ne na in mil tok thap akha fel kan ti ania pathian ro chon khovel ne na in mil mia lo fel na kha ani keima ni ya zon ti kha kan hriat angai ta a tun hun thleng hian sa khuana chuan khovel ne na in mil thap sa khuana atanga thuziak om ve tho si akha khovel zirtir na ne na in mil thap kan nun pui thei khan mi fel kan ti ta kha pathian in fel ati reng lo nakina chu ti lai po chu kan la soilut thei tur angai ta ila zeptha kha alo lang le a hebrai le khabua rin na mi huai sen an tlar zinga khan khovel nun phunga chuan zeptha chu no chi zuar fa ani maya a unau te po in ro lua pui tu atan an du lo awanga an no chua ania rangwa mual vela mo phun chong vela amwa om mai tur kan ti ang chi anu po no chi zuar ania no chi zuar fa te chuan zeptha chu
mi ho tak tak te zinga khosa a ti ani mi ho tak tak voin nia hianin mi ho tak tak kan ti ho te zinga khosa ram chan tu tur mi huai sen kan be sei phak lo hi an om don ani ti hi ring thia mila ti te hi kan soi lang du a zep tha chu mi ho tak tak zinga a khosa ma se lalpa ta na avana thona chuan athutiam a len chuak thak chu tiang anga mi huai sen le promising ti mayang pathian ne na athutiam len chuak tura in pe full thak chu ani thung ta ne tun la ya hian kan rama hian zep tha anga hi ram ro rel na huna ho tu ni turin lo chuak don ta se na kan soi chena sa via vin karinga ma se lalpa nga ya chuan midik ani tlatane midik ati chu lalpa ne na an thu thlun na to konga rin om takakal kha midik chu ani le mai ta ne chu tiang chuanin samsona po khovel nga ya chuan mei chedu em ni akan hriat ate po kha an lo om mai thei kha tiang khan chu tiang zong zong a po chuanin lalpa ne na an in kar akha eng ange ani ti hi kan hmu ve phak ani lo chu wang chon voin ne a hian thu thlung mi te lalpa ram lo pian chhuwa na tura enge kan tiang buat sai tharau lama buat sai mi to te hian kan thil thlir dan na te kan thil ngai tu dan tur te hi kan som dang lam angai khovel mi ro pui le mi fel te kan zong thin khovel zirtir na ami fing te kan zong thin ma se chu tiang chu ani lo lal ram lo ding tura hi chuan lalpa iswa krista ne na in zom na thuk tak nei in zom tat nu na hi apoi mo zo kan ti te hi kan hriat angaya khovel mi fing ka chuan rowan rel chuan khovel thil a hlir an kal don ti kha hriat tur ania pathian ne na pathian lal ram lo din chhuwa na tur hi engma hriat an nei lo tat khovel mi fing te chuan heng te hi kan hriat te langai ti chuan josepha po hi hantar lang le ta ila josepha hi kan soi thina a chanchin ngai nom zong in kan soya aro pui zia te kan soya pathian ina alak chhuwa dan te amaro chu bible in ziak dan a hian nun phung pang ngai atangin han en ta ila a in ziak dan china hi josepha chu a u naw te poina an om pui thei lo mi chapo an u naw zinga apa ina duat bik awanga chapo tak ni in an hria a chu wang chuanin ti hlu mai po kha an du thina ne a u naw te tan khan nok sak em ani tu ti lai ro chuan apa in aduat em apa mal som na po adong chung te chu an thik ta hlei hleia ti chuan a u naw ten tha mai aya ti in sumdong hne na an thal ania sumdong ten ai gupta rama ho tu lian pakhat hne na an thal ta a chu chuanin ompuya chia hloa boya alo lata a alo thang lian chawa ti chuan ani na taka chuan tun lai kan hriat thiam dan ang chuan rape case adung in tan tir ani rape case adung in tan tir hi kan zinga hian ramro rel na ate lalpan ron thur chuak don ta sela kan mishing ngai danin kan ei lo viau mai the kan du lo viau mai the achan chu mishing na chuan mishing zo na tanga mishing atanga fel na in kan lo te thin heng tiang zong zong a po hian lalpa in eng angin nge mishing te hi a rual thin ti hi kan ngai tu azok angai ke mani hero rel tu le thil thlang tu mi fel le mi dik thlang chuak tu ni kan tum thina chung chu mishing ina kan ti dik lo ani lalpa zo ken thin lunglama entry kan tia kan kur puya ma se khatiang ang zonga lalpa achet don chuan adal tu lian ber chu kan ni le loisi khatiang kha kan ni ta ni mausia po ruai tu ro pui ani hebrai le khabua achan chin kan hu dan chuan rin na mi huai sen te zinga khan mausia chu faro afanua fapa avwa adu lova ti ten moi takin aron da ta kha eng wange kan ti chuan pathian in mission apek ti tur apek kha thatakin ati zauta achu wang chu ani zo kan ni ani na taka chuan exodus sa te achanchin kan zuk zir chuan genesis to pa te achanchin kan zuk zir chuan mausia chu tual atha awanga tlan bo ani tual that tlan bo ani murder case nei lai shem ala awanga tlan bo kha ania chu faro afanuwa fapa avwa adu lawati ya hebrai le khatuna moi taka achanchin an ron zia chuan san chu eta anun ram zong kha tual that tlan bo akha anun rama khan pathian zokin zirtir tur ane ti chuan khami awazir khan
chumin nuai ro chuan ami te ko chuak ruai chuak turin ko wa ami te ruai chuak tura a ko na akal chia atang khan a chan chin hlui zong zong kha lo moi ta ani chu chia chu Josepha nun po kha ani ta ni Josepha kha ai kup ta lal thut thlenga khan a thut thleng kha ni turin tan ina te khan tangin khatiang khan pathia ni na zo faro ana chutiang khatiang ang ni tura atia te khan thuta lo sela a chan chin zong zong kha a chevek Josepha kha chan chin chetak ne ne mishing lama chuan chutiang bokin Samson ate po an ni thawang tin Jephthah te po khatiang khan in he sing nun hian sa khuana atanga thil kan te dan fel na te kan in zirtir dan hi Bible ina soifia atum dan an reng reng lo ti hi kan hria tangai Abraham po ako tu ina ako khan achuak maya ma se an kala tai khon huwa ai kup taram an zuklu don chuan rin na ke alo pen to na zong zong khathei hilin faro an athat mayang ti hlau achan chu faro alal ram an ron lu dona anu pui a mel thasia chu wang chuan khang hun laya an lal ram kingdom kalphung anga chuan mei chemel tha an mu khan pasal nei laya ni chuan a pasal khatha angai mei chia kha an du zong ani chuan a pasal an thatanga ti chuan an nei sakang chu ram lal ram kalphung ani lal ram kan ti kingdom kalphung kha ani a chu wang chuan khamilaka khan ai kupta ram kha lu nge an lu nge yangai sia Abraham khan anun kha ven him adu sia chu wang chuan anu pui kha da kham tamai ni chum ni chu tiang chuan da kham ani Abraham khan ama adam theinan anu pui kha chu faro khan nei tamai ma sela ama adamanga ti chuan afarnu tiak afarnu anga ain soitir mai kha Abraham adam ko chhuwa theina tura Abraham plan kha ania chu Abraham khan dam ko chhuwa chitha tu tur ani na zong zong thu tiam te po kha nei to ma sela kha mei chia atang lo po khan pathian thu tiam chitha kha chu alo lo om thei thawang ti rin na be sein ama khan dam ko chhuwa kha adu sia anu pui kha da kham tamai ni ma se chuta chuan pathian ina athu tiam ati hlo tin tir don khan adona rin na ke pen chuak ngam to ni ma sela khan in huna khan arin na aron lo chia lai khan pathianin aro pui na aron lan tir ve thunga faro khan engma ti saklavin amuthei lawati khan Abraham na aron hlan le topa chia lo nu aron pe boka thil pek tam tak nen pathian khan athil ti theizia Abraham alan tira Abraham chunga pathian om khan faro anena Abraham pathian thil ti theizia aron lan tir le ta ne chu voin ne a hian kan ngai tua tur thil pakhata om pathian rin na konga hian i lo hlo chama i lo tu der ani mai thei itluk der na khan lalpan aro puizia lan tir adua chu ako na zona che khan ikal zelangai faro khan ai kuptaram kha hela tumlo lalpan ai kuptaram khatilai kaltura ati khan hela tumlo a hel lo akal tlang angai lalpan kal na tur ati chia a khan akal ma se arin zo lo na lo langta chu anun hum himadu afaro anu pui mel thata ka wangin athat mayang ti alo wangin anu pui kha da kham mai ta kha khamia khan pathianin aro pui zia le athil ti theizia aron lan tir ani Abraham khalal pan kal turati na huna akal chu apoi mo lai tak zo ka chu ani voine ya hian tu thlunga mi te hi lalpan kal tura min ti na kong a kan kalem ti zo ka hi ni chu mi konga kan kalna chuan kan rin na kha alo tu der ani po in chu da tak chuan lalpan aro puina athil ti theina aron lan tir don ti hi kan hriat apoi mo em ani sa khuana tlang dunga tang chuan thil reng kan soifia da na hi in oi teina vek ania zom thei si lo in oi teina vek chung chu a spiritual atharau kan tia ti chuan kan ngai thazawa aliam mai ma se kingdom system a chuan kan ti vedan tur chat sataka alawin pha thin chu tiang ang chuan akong akan kal theina turin waisen taka kan kal theina turin heng thil te hi soifia angai ni in ka sia chu karon soifia ta a ti chuan le lama heta pola hi lutel ve angai in ka sia a pola po hi voine a hian tir ko pola hi kan ngai sang em pola chuti khati o i pathia krista ta na in pek zia kan tia afin zia kan tia kan soi atha alom om katia amaro chu voine pola kan choi moi da na hi adik lo zong atangin kan choi moi ti hi kan hremia lo vele thungana chu wang chuan tun la ya sa khuana
zentel ram sa khuana Christianity kan ti hei lo ral ta zel tuna England ram te po Christianity a chon an ral vek ang tukania e America te po chute ang chon kha Christianity kalphung akha pola Christian na pola zirtir na angin kan soi thin pola hi dik lo zong in kan soi ta lau thung ta a poi khop he ka ti thina hei hi tuna Christian na kan kalpui dan hi pola zirtir ani lo pola chuan pathian lal ram thu a sil thin ti ani chumi ni wangchon la le su apon pathian lal ram thu a sil thina Israel te be sei chan Davida bok te lo chim to tung ding le tura chatuan lal ram alut tura khatlan na thu a khat pola hian a sil thin voin nia pola zirtir na kan ti zong kan hriat thiam da na hi chu philosopher te na an ron zia chu ania pola zirtir na ani mia lo pola hian khang lalram pathian lalram chanchin atlang au puya khan alo la thleng mai si lawa khan fui na thu te zirtir na thu te avathona ava fuya an nung chang tha te ava sila pathian lalram thu ale khathona hian kan hu meu lo nung chang ti dan tur tha kha lalram lo lu ma an lo om dan tur akha asil thina chu fui na thu a chu pathian thu tak lai ril beramati in philosopher ten khati lai kha pathian thu zong in nga chanatan fui na thu kha pathian thu zong in nga chanatan an ron zia chuwa tak awangin theology alo piang chuak ta chu mi fing khovel mi fing ta zia chuwa mai ne chu mi zia chuwa zo ka chu kan zir ta char in nga nan le in tharau siak nan kan mangta a bible ziak dik tak atangin engma a om zia I kan hai chuak lo le khathon atangin chu po tharawa hriat fi ani lovin khovel philosopher ten an fin na manga an zia rem chop mangin pathian thu voina chon theology an zia chua chon kan in ngat ta daya chu chu ani la le suan englo kom vokin an eite in ti puar adua ati lai ta kha englo kom vokin an ei ta chu a pathian thu lai ril tak pathian dal ram zirtir na le akal phung dik tak ni lawa khan khalal ram lo thlen ma a ngak tu ten nung chang moi an lo nei dan tu ram an lo nga dan tura an nung chang zia tura kha akom alai ril tak ni lawin akorania chu po chu thara wa tang hriat fian ani lawin philosophy ne na rem taka an zia tak awang khan ada hlau ta em a Christian na kha chu wang chuan Christian thatak ni tur chuan va in sorbing chiam te va in lak kulmuk chiam te kha angai ta thina ti chuan ram hnuaya atong taya bethel chiam te kha angai fawa khatiang khan akom atang khan englo kom vokin an ei te in ti tlai kan tum na chu revival kan ti te tiang kan rek mup na zong hi an fai ta vekani kan thu sil dan zong ko hi apon loi mi vek chumi atang chuan he ta pathian thu lai ril lakha I zuk zen lu kan tuma thei si lawa ani na taka chuan achung ril kingdom lalram kalphung le lalram ni na atang khan khang kha chu ti hian culture tian a in zar som ve chau tur zo kania alai ril lal iswa zirtir na te kha zol nei te po ina an lo soi thin angate khatiang ang kha alai ril bera oma chu ta tang chuan nung chang dik te kha soi fia thin zok tur kha ania chu tiang ni lo chuan apon loya tangin ti khan kan thil fia atak kheng phalovin apon loya ti khan engkim kan hriat dan hi a nget lawa mishing ngai tuana le alo achiar ve tho tu ten an ngai tu dan an mani mishing idea le ngai dan zir khan hriat thiam dan chi sang om ta chu fahra puan pui ang te kan ti ta pathian thu khongai na pathian tu chumi chu azau ta em chu wangchon pol sang kha om ta mai cham sang alo ding chuak ta ni ani na taka chuan Israel fa te ho hi Mosian dan aron zia chu atang khan akal zelanga Christian nen sengkhe suai kheng tur da na suai an nia Mosia le khabu zong dan tha te khatiang khan mishing nun phung pathian lama humanity development mishing ni phung cherfam kim chau zelna pathian lama thang chau turin Christa lama suai lut thei tur dan kha anita chuta po chon Christa Mesia alolan huna ro rel na tur system po khata khana da sa vek khang khamang lo ma sela Mesia alolan huna tlantu alolan huna chuan kha dana an lu thei na tur khan dan tha khamosian azia sakani Christa lama suai kheng tu ma se Christa alokala Isu Christa alokal khan kha Mosia dan atang khan kha alo da to sa atang khan Christa dana khan lu na turania
chu an thleng zo ta lawa an lo kheng bet ta a Christianity ai ro chuan dan nei lo mi te an ni awangin ti khanin khongai na in nam tin azong ve thunga khongai na chanchin tha in khongai na in kongaron honga pola le khathon kan chiana se me pe pola le khathon zoka a kingdom a pathian lalram Isu Krista zirtir na atang ni lavin khongai na atanga chandama pian tharna ti khan kan pia ti khan kan kala chu Krista nen min suai theng tu tur ani ve thawa ma se Krista nen min suai theng min la suai theng thei si lawa ti chuan politics kalphung atangin Krista kheng bet tu kan ni ta zel thung ta ni tun ma khan mosia dana I rorel na dik thata ka an kalpui lawa wang khan lalte atang khanin pathian dan te an kalben pen bo san thin awang khan pathianin azil hau fawa tin zol nei te mangin a au fawa dan tha kha zom turin chuta tanga mesia lo lan na alut thei turin zol nei te mangin karam thar an chuan lu le an tur atir te evile adamate pathianin an ho chuana atanga lalut le turin kha nam kha abuat sai ni kha nam atang khan ma se an ni chuan Krista chu an lo kheng bet ta he Isu Krista khen be to na nuwa hian pathian thu he Bible zirte na dik tak alai ri la hi Krista omna nun na thu zong kha khen be vekin oma apon loya khongai na achan damin ti hian Christianity akala kha Krista thu kha khen be ani tlat awangin Isu kheng bet tu ta jinga hian voini thleng hian sa khuana hi chu om ta zel ani Krista nen min suai khen ero chuan kan lo khen be to thin nak kan sual zong kha silfai na omdona chu zo ka chu pathian lalram lu apoi mo em na chan kha ni ta ni a kheng bet tu reng ni thina hi Krista a kan lu chuan a chan chu kan ram hemi sentel ram atanga ram lo pian dan tu ra hi chu alet ling tlat mai ni alet ling vek zuda te tan kha chuan alet ling lawa he ta danan lo ni atanga lalram a te ti khan an lo man chho mosen le khabu lo ziak chho atang khan ti khan akal zela ta to zela kal chhowania Christian na ero hi chu alet ling zong akal ani tat Krista kheng bet tu te ni na atangin ti hian le lu ani tat thung ta ni chu voin ya hian soifia tel angai ni in ka ria chu wang chu ani mai thaya kan zol nei te le pui thiam kan lo nei masak pui thiam ni tur lal pan alo ko alo ruat ang te khatiang te po in zoram chu aram pian dan hi alet ling don ani ram piang let ling tur ani alet ling ani an lo ti na chana po kha kan Christianity Krista kheng bet tu kan ni veka democracy mangin Krista kan kheng bet renga kan shela wa chu hriat lo na awang veka nia lali suan khatilai taka kha aron soi loka akal to ale alo lakal tura po khan kapa anni hingai dam ro an thil ti sual an shelawani atia atong tai na kha voini a hian kan tan po khan ala ni ta reng mayani ti kha kan hriat telanga ya ti chuan tu na kan han soifia du taka chu sa khuana atanga pathian thu kan lo don sondan thin le chung ril nuna kan ngai tuana kan thil te dan system kha pathian lalram kingdom system in engma kan zir ngai lawa sa khuana atanga zir kan ne awangin kan thil hriat dana kha afu lawa adik law thina adik fam kim thei lawa khang kha ani thupuana heta kan mu in sufai te atia kha kongkan lu theina tura in sufai te chu an enga thole atia sa kho zirtir na le khovel zirtir na zong atanga kan pathian thu lo don sondan thina kha suk fai veka ngai hi tha ko veka ngai sarua ka kan sarua ka omin lalpa thu taka lali so Christian min zirtir na a lal ram ro rel na a kan lu angai ta a ti chuan chumi kan ti chuan kan su kan hun kal to zong kha thei ngil vek ani thung dona chu wangana thu puana po heng mi te hi an ka atangin do thu reng a chuak ngai lo ati tak bi ka kha dot soi thin tual that thin murder case lo nei to mo engani kan ti ang convict pongsual case lo nei to te po kha lo ni ta ang sela kha Krista dal ram zirtir na lali shua ne na inpum khatakal du na athu ne na dik taka kal thap tura ro rel na huna alal ram piang tura kan ron tho chua huna ero chuan nun hlui zong kha abovek dona chuta chuan lalpa zokin kan sual zong kha athei ngil vek to thung dona chumi ya chuan an ka atangin do thu reng achuak ngai lo ati te jinga khan kan lo ni le mai don jok ta lo ni ta ani
chu za tun huna hian han soifia tel ka duwa kingdom lalram system hi sa khuana atanga pathian thu kan hriat dan hi nen hian a in anglo lu tu kan ni ti hi hriat fi angaya chumi apo chuan mi huai sen ni tura tharau lama alo training to thu thung lama alo ko chua to he khovelina mi fel anti zinga mi po ni ve phalo mi top nok te hi voinia chuan kan ni na khami ang a kan lo ni na khan tho chua ka mo pathian tharau kan lo buan na te Israel ni tat kan tum dan te Ephraim ni tat kan tum dan te keima ni la matanga cho dik kan tum dan zong khakal sanila Bible zokin in ni emin ti na hian om tamaila kan lo ni reng sia ti kha alo fi azel dona chumi ne wang chuan afa ni theina thu chau tu na hian kan ne ya afa ni theina thu atangin afa ni na alut tur chuan Krista zirtir na Krista chuan achitha kan lo ni to don ani chumi a chuan ni pathian fa te ni tak na chu lalram ro rel na hian alo lut don ani ti kha zanina kan soifia duwa ti chuan Jacob le khathona chuan kan hmuwa hei voinia sa khuana reng chuan in han ngai tua let thin ma ula mi fel kan ti reng chu khovel zirtir na ne na in lung rual taka fel tak nun moi taka om thei ho hi mi fel kan te dan ania sa khuana mi fel le mi ro pui kan ti te po hi khovel zirtir na ne na sual na fel na engkim khovelina azirtir dan ne na in mil thapa mi fel la kha khovel sual kalsana khovelina sual ati kalsana khovelin fel ati anga fela oma khatia pathian thu ne na rem taka soizom thin tu mishing te hi voinia chon mi fel kan ti kha alo ni ta ma se kan Bible zirtir na chuan khatiang ang mi hawakha khovel ne na in thian thatak an ni ta ne an in thian thata wangin engkim kha khovelina azirtir na ang khan thatakin an oma chumi zirtir na thatakan omna chu sa kho zirtir na nen khan rem takin an sui zoma chu khovel thian tha ni na ni chu taka chu Jacob chuan ron se kha khovel thian ni na kha pathian mel ma ni na ani ti in selowem ni ati zo ka ni chu wangchon voin ni a hian mi fel kan ti tlang dunga mi sa kho mi fel kan ti zong a hian heng ho atang hian he pathian lalram thar lo ding tura hian ro rel na ki poimo khoi thei tur hi tu ma lalpan amulo azong mulo achan chu pathian mel ma an ni tlat khovel zirtir na fel tak nen khanin Bible zirtir na kha fel takin an sui zom thiama kha pathian ni na du lo pathian mel ma ni na ni chu wangchon khovel sual atanga lak chua sual khovel ina sual ati po poisalo ngam mishing mi huai sen en dong le diriam lo lo thin te po khani ro se voinia hian ram chan tur lalpan ako pol har adu ate chu tiang mi jok chu an ni khovelina mi fel ati ni lawate hi ni lalpan azon zo ka chuti hi tun huna hian hriatel a thain ka hria a chu wangchuan pastor chhona pon alo ziak le thapa he pathian lalram rc ka eng chuni inaron thak don ati huna ro rel na mai cham bot sai tu te chu pastor chonan khovel sual poi salo te annia ati khani khovel sual poi salo khovel sual poi sa chu an fel em a pathian mel ma an in siam ta daya ma se kha fel na amo antia chung hawa chon pathian in tharawin abetang theilo a mel ma ten netlat pathian thian ni thei turin khovel sual le khovel fel ti khatlan sanangai chutiang anga alo sual to mishing zinga tang chuan lalpan aboi tur te tharawa a sual to te atangin mi an lo la chua kang ti kha voinia be sei takin heng thu te hi soi alo ngai ta ni in ka ria khovel mi fel kan zon reng chuan ro rel na huna khovel thil hlirin kan kal le don ti na ni a chuta chuan lalpa thu akal tlang thei don ngai lovani lalpa thu kal tlang na tu ra hring nun a sual ral to te voinia hian som na nipa formin huai sen turin lalpa chau ma chuana ron pen chuak ngam tur mi te hi lalpan azong reng ani ti hi tun huna hian kan soi lang duwa khovel mi fing tele sa khotlang dunga tanga mi fel kan ti te hi voinia hian lau tur tu ma anom lo lalpa ne na lalpa tharau ne na kan kal dun phot chuan tu ma lau tur an om lo lalpan ane sa vek anne ti hi kan hria tanga ya ne sa vek konga min hruaya tum ti hi
ngai tua theng ta ila te chuan lo tho chuak ula min thuk ru te pon la omang chu zong zong a chuan lo tho chuak ula lalpa kong dik taka kal tur hian ram ro rel na pui thiam thiang lim na thok turin lalpan tu na hian kan rama hian mi azonga he ta sa khotlang dunga mi fela te khovel zirtir na lama mi fela te lalpan zong lo khovel sual poisa lo ho zinga nun ram alo sin ral to te zinga khan azonga ni ti hi kan hriat apoimo ka ti em chu tun huna hian tarlan ram ka duwa hei hi thil poimo takani kan bible hriat dan te hi tun ma atanga kan lo seilen pui pathian thu kan hriat dan te hi silfa yangai insuk fa yangai khovel zirtir na ne na tia kai kop vek pathian thu akha nol vek ngamangai pathian thu chu ani na anga pom thap ngam chumi anga kal huai sen taka kal ngam tur chulal panazong chung mi te a chon lalpa chuan athil ti theina alan chua tir zel don ani ti hi voin tun huna hian thatharta ila khovel chu ne sa ani ne sa konga kal turin lalpan ami te le aram buat sai turin ami te ako meka azong mek chu voin nia heng kan thu soi te in lo ngai tha ani chuan lalpa ta na mi huai sen pen chuak tur lalpan adu ani ti kha kan ron soi chan tak ani kan thil thlir dan le kan thil soi fia dan diklo te po sa khotlang dunga tanga diklo fel lo kan te dan zong samson a thiam lo chan ti reng tu pathian tu hril tu te bible zirtir na chon nok sak ati em zok ti te kan hria tangai samson hi atop thenga anun hlan ral rak ngam lalpa ina ko na zona chonan atop rak thenga nun hlan ral ngam ani ti kan hria tangai mi le lo chuti khati tia kan soi nom na zong hi kalsan ve ka ngai khatiang idea le khatiang zirtir na diklo ani ti hi kan hria tangai hebrai le khabua i moi nai taka achan chin po anron zia le kha ania samson ate hi chutiang chuanin kan mi hring ngai dan atangin thil fel le dik te kan lo te thin zong thei kalsan ngai ti te kha kan ron soi fia pa duwa lalpan hetiang thu hi soi atul ati em zan ina hun rem chang la in he thu hi karon soi le ta ani kan kingdom kalphung zirtir na hi khovel mi fing te na bible an lo silfia philosopher ten an lo silfia masaka kan om tata wangin bible zirtir na dik tak zo ka hi i sil bo vekina oma heng zong hi hai hon zel ngai chu bang chuan tun huna kan thu han ti rui ka tang khan mani om huna mi ina fel anti lati lo lam zong in te na om tur ani lo lalpa ne na kan in karchin fel hi atok ani ti kha kan ron soi du ani ole ti khan niri mai sela in java in lalpa tharau chuan hriat thiam na te pe che usela in nun kong in ngai tu na zonga athara in buat saya thil hlui to kha kal san vek turin tho chuak turin ama a tharau kan lo buan to dan zong kha tho san dain tha vekin lalpa ne na kal dun turin ka som tak meu che wani lalpa mingin